Unuka yapatan, nyume yapatan sesika generation atan si. Nuka khud kata experience mi nun tage. Ho ayado eno milo hemi atoka life o implement makatolya. Ayama lukado milo tapaka atoja. Arunachal chicken state o ngunuku ka atoku self employment atau self reliant businesses start mudupa ano hujiji paje muru jije do sisi kakako ngunuku abue ni muya pata who hamper devotedly ka atau kosto mula mehnat mula ka pura likha mula exams bipola mula mudo hoku langi oku alliance paisarone oka paine molu jije pajeka devotedly ngo seka ngaka santurong eso hang pegora go hembe mango ka surkara pango kam liptai la henu paila jije paje panyado ho abwe pailam pada hu seka competitive exams o paila majido heka tantre mo ka capabilities gema halalu sa gema molo te ganyado hojalo molu rong koda pinutere molum ponge ako atoka aya pugo ako muropa ingo mugo ako melindopa mudupa hala putupela hendo o huya mitre abulora miolo mi west musmapa atoka capabilities mi explore musula nunu nyumi ambatan sasi 20 bosor age kun 20 bosor okla near about 30-35 heka age ano important doke nunu atoka capabilities mi ato ngo neo na ayadon ne bugora go ne ingo mugo mina ngo mulajaron hemi ne are capacity heken ayakin doke hala kapasala ato lema kone pala moto siso kako abwe ka ngunuka social worker la tange lunyado ho kiling gujomola da politician lo katang kiling gujomola da hega gujomola injomola mene hang ja meaning gemake nunmi hu molu nilik jalopa nunmi hempa kema ho nunuga ka lange miu ingmoko ako anye mi sumolu hu ka kinsrona ka pajalo hopa hemi apaya tela puripa koda seadora ke mapurito o puritak maheno koda ato ako neka interest ako line kone gatu bula hega lemoso inupa muto hoyo hochi mika agion ka arung gene gujo injo mola hangja meaning make neka myod make nun waste musdone hala musliayo ato ka lemo pachi ngo seka mugosi ngaka seka mununsi mingo amudo heka mugoso ngo ato mingo kairo mustai hala hela mutolya mika agion gujomol danu meaningless doke pero pacho